Friends, I am hojikse koigi Middle East ta ngasi se USA na Iran da strike tawba hogre ko Iran gi mafung kya strike tawraga makhoi misam khara su sigre aduga IRGC gi moi army gi personal khara su sigre habagi pawsu dum leire aduga hojik masigi marak sida hojik Iran gi side gi hojik hari sina karigum makata na USA na Iran da strike tawbasi makata na satharagadi strike tawbasi leptragadi maruina hanbada makoina USA amasung Israel se ani sida strike tawdringeda United Arab Emirates haitare habidi Dubai amasung Abu Dhabi da hanbada Iran strike tawdisi UAE da han strike tawgane heba pawdo ma hojik phongdorakre ko Iran gi side gi aduna masi moina ngasai gi Dubai amasung Abu Dhabi strike tawgane hari basigi maram leiramgani hanagi ngasidagi thama gi mamang tawgiba war adudasu koigi Dubai ni yamna mateng pangkhibni America gi duga ngasai aduna maram orakanda Iran da su Dubai ri yamna kapsingkhibne ba misal se aduga hadaki sa dumaina khara paw phangamdo male duna Dubai amasung Abu Dhabi da dumaina strike tawgane heba paw duma hojik phongdokhre ko Iran gi side gi aduga hojik marak sidi yamna important oiba malaisina Iran gi deputy security council do adu haiba misak tu su mahak se hojik Russia da satkre aduga Putin ga unaraga muwa khanaba hokre wari duma si yaure aduna hojik masi hojik lairiba fibam sida Middle East hojik war se kai gumba makha muka resume tawragadi fazana hena yam thina sokane abagi mayam du analyst mayam na hojik phongdok pasu paw singda adumaini yaure ko adu hojik lairisi Iran gi aerospace ki chief aduna hai khibagi matungin hojik lairisi ngasi se US and Iran da strike taw kiba se masigi retaliation yam sati retaliation khara de koi Iran gi side gi US da su lawgun heba paw duma so hojik makoi Iran gi aerospace ki chief aduna su phongdokre aduga hojik jarak site Israel gi side gi layu paw sina kaino har kanda handak se moi si Iran amasung US se makoi si koi gi ceasefire se permanent oina tawraga war se pura tok nabagi kano system da lairab ne habidi duha da sumoi wari sari ne adu masigi moi gi war se tokpagi wari se sigi pot se Israel na sumya yadi hai Israel na pamisina America na Iran se makhata na war tawbu pami hai aduna hojik Israel gi side gi Netanyahu gi side gi so war se makhata na tawbu dawne ha potu su pressure pi habagi wari du su paw sing du su yauri ko aduga hojik lerisina Israel na mukang sai gi Lebanon se koi ema koi Israel ne strike tawga Lebanon gi misam kaya hat ki aduga Lebanon gi side gi Hezbollah na so strike tawga Israel gi IDF kya ama si bagi paw su dum leire adu marak sida handak ngasi numit nini humli sida Israel gi side gi Lebanon de strike akan be strike tawga dumaina misam kaya si bagi paw thole aduga makoi gi public ki infrastructure yung kay yauna topa building kaya ama so Israel gi side gi thugai bagi wari du so dumaina hairi ko aduna azulai ba condition sida ngasai gi Israel na khali sina US ga Iran ga makoi ceasefire tawga war si to khidaw male du tar de koi nakala mad lan si kana ta horaga America si ngasai gi kano se makoi gi peace deal hai tare makoi gi negotiation gi koi ceasefire gi pot se sidagi chingthong na bagi plan do Israel na sin bane na dumaina kano gi analyst kya ma phongdo ebo ko adu marak sida ngasi gi na so Gaza si so makoi kuire da Gaza so moi ceasefire taw khramne be Israel ga adu ngasi so Gaza manung da yara strike tawraga Israel na dumaina mioi khara si bagi paw du su dumaina Al Jazeera gi report sing du su dumaina yawe ba ko aduga hojik Qatar da wari sare ba sat khiba koi gi Iran di sat khiba koi gi negotiator sing do hari ba sing du so hojik US na ngasi se Iran da strike taw khama tung da gi moi se wari si laikhai ta bangam da bi da dumaina Qatar da gi halak khre paw du su yawe duga hojik si pura hanging da ne ba lai si di makoi si pura last stage yaw rom ma ne koi ceasefire taw na ba gi wari sa ba se dubo US na dumaina ceasefire si violate tawre ceasefire thugai raga taw da gi hojik makoi gi kangbu du Iran gi kangbu du hojik halak khre paw du su yawe ko duga si moi halai si kai gi no duga wari sa ba du kai kai yana ba pura khre ha ba gi paw du su dum abdil lakani ko aduna mathangi video du sum share taw jarake aduna information khara si share taw jaraga video si gi ona dilo sin jarage aduga ai gi video si da han boina sambi rakpa viewers sing na subscribe taw sin biramo aduga mathangi video da muk mayam punna muk thengnar se